Ya, hari undi mubogari tubonye ngaha nawe reka tumubaza tubwire ko abonye filme Cops Enemy. Duhejeje kureba filme Cops Enemy mu ntara ya Ruyigi. Utaje yahombye. Hari mubogari turi kumwe ngaha reka tumubaza tubwire ko yabonye filme. Hi bro. Hi. Ndemu isanzwe banyita Musa Baba ariko muzida inzwi cyane banyitwa Mbati. Mbati ndetse nakweje banzi. Mbati. Yego cyane. Bati tuhejeje kureba filme Cops Enemy. Ni gute wabonye filme Cops Enemy? Ebana ataka kandi kweri umuvandimwe wacu Johnny K kwe ataka kandi kweri arashoboye cyane gose. Arashoboye kandi cyane. Imana ni mujimbere kweri. Abananye akina ni mafilme twebwe nk'abafana biwe bagamburigi kweri mu ntara yiwe. Ebana natwe turi inyuma yiwe kweri. Imana imuhezagire kweri. Imujimbere abananye akina ni mafilme menshi cyane gose. Nikiye kintu wabonye giteye ubwoba muri Cops Enemy? Muri filme kweri nabonye kweri ibintu biteye ubwoba kweri. Je kweri nka jewe kweri yego yakinye filme y'urukundo nabonye ahantu bameze nk'umwaka umusheri wiwe cyane ngo yaje kweri cyane ubwoba cyane gose niwe kandi naje kweri umusheri wanje azava hanze umuntu kandi akagirane akamumepfura naje kwese. Niwe mukinyi wakunze muri Cops Enemy? Umukinyi nakunze kweri Johnny K kweri namukunze kandi cyane gose cyane gose. Uwundi wa kabiri nyuma ya Johnny K? Je kweri kubera nanicaye hari nyuma hari ndiru cyane gose amazina kwe uje muhoga bakanaje muhoga wakinanye uje bamwasa umusheri we kujya kweri namukunze kweri kandi cyane usambwa zina ryose natabuye neza sinadyumvise uje muhoga kweri namukunze kweri kandi cyane. Yego tubashimiye nizera yuko niyasura gusura indi filme tuzaza kuyibereka ngaha muyibone. Namwe kweri murakoze kweri cyane gose abore karibu kweri muri sanze mu ntara yacu ya Ruyigi cyane karibu kweri. Merci sana. Sawa namwe murakoze. Abakozi ba Muji TV turi kumwe n'abantu bariko bagira icyo batubwiye ibyo babonye kuri filme Cops Enemy. Twarababwiye yuko tugedewe kandi Mova Entertainment twese hamwe twashaka gushikana entertainment yacu kure dukunda ivy'iwacu dushikira ivy'iwacu duteza imbere ivy'iwacu. Na munyamanga zoteza imbere ivy'iwacu atari twebwe nyene twebwe abarundi bo kuduza entertainment yacu igashika kure. Dushimire John K yashoye gukina filme n'ibihanga ngo uyu munsi akaba yaje kwerekana mu Burundi mbwira abandi ba diaspora cyangwa abandi bantu bakorera mu mahanga muze mwerekana ibintu byanyu mukora muze mwerekana ibintu mwakoze hanze y'igihugu natwe turabishimira cyane murakoze. Ciao mwari kumwe na Simple Simon.